Narua akirikuria mwana ndagitari ni akwariria gucererwa kwa mwana kwaria bone onto bumakagia aciari baingi riria ana bao bakinya miaka babatere kwaria ende bakethira baterambiria kwaria. Ndiariria mantu jegie mantu ja gucererwa kwaria kwa ana kana delay in speech. Mwana wetu ana betu kwigintu gitawa development milestone kona mwana oku oria gwitaga improve oria okura abete kutha ena changes now na ndikwina gintu gitawa speech ikwaria kwa mwana na okethera it is also part kana gicunje kimwe kia development timaka metata na kimero ende ambuge no ura mwana agwita aikura mukurire jo kwe mantu jaro batete kuona na kuchincha kikuma kiri onto bomwe gwita bungi gintu kia mbere kia gitumana betu bethwa bena gintu gitawa delay kana gucererwa kiri kwaria na riu ndiariria na baba tina autism ndiariria mwana otina cerebral palsy baibon kwariria nonto bau no bethora baicherairo ikwaria lakini ndiariria mwana ongi we sawa buru atina autism na atina cerebral palsy now uju nawe gitumia kurema kwaria ni onto bwai one twana ituturugura twana tungi ukejikotha mwana oku utemweka gitwana tungi atiaria niaba babwe ngina nethibu kwaria mwaro ngugina kwaria kana gatiomba kwaria ni onto bwai miaririe raba ubu kwari very mature mwana aterewa mantu jajau na igo kwa mantu angombe anga munda anga bataraisa mwana aterewa story ya ubu kwaririe kiona mwana inyakarau edwa ationa na bangi atiaria nonto mantu japo kware bore mantu very mature na mwana wati kuelewa mwana arenda kuelewa mantu ja acha angusha leta inua fanya hivi je mwana akeelewa ko please antu baba ingi nyategeri bako bantegerete batenda na baba ba associate na bangi ino ntugo wina class buga bangi no kwa yakaba kugwati bakagwatiria na bakuokea. Let me tell you, mwana nwe akarugurwa ne ana bangi. Actually, I thank God on to ana batije class. Tika batu achari tobeka ira class. Ikia mwana umike na atemenya banga ibathi enu ba initonga. Ukethera associate na bonde kana konere kangi gakagwirirwe. Nikyo nje chogiro nene bweguru ija batutu. Anyway. Now, ambuge uju mwana ukarugurirwa we ni ana bangi ijogi amutethia omba ikwaria bangi nabo bagekera ana bao katunine akanekera mwana remote akara katunine mwana akagwata ruge katuni na ndari na kisi yemwe ukethera mwana agwatire ruge katuni kinya unini ngo imbariria ambira uju ambira michidu manu kombara chunao miri chuna kwanina nani ntikwerwa na ta mwana akumbira nina aterewa na ta mwana akuga nuntu araria ngai China ngai Faransa ngai Kenya ko please then genda kuga uju arabetu gati yokaraba gikawa katuni na remote ine nuntu baigwata rugera imagine mwana akaraja computer itena program kieterete gwikira program nandi kwaria kora kwa mbere ikugwekara mwana program ndene ya mind yona kana mathugano jawe please ndena utegera saindi yeu na mwana oku kona tethona gintu gya kuthena delay in speech.